Kir, deh kir. Pisau kepang kami juga non bang ya. Pisau kedang, pisau kepang di. Dan dapat tulong sila dahil dan mali din. Baiklah camping lupinya yang ibang eran lolong le. Phone ang libon na eh. Nang phone ang libon ti. Pugi long lagi hut. Uning kanya long lagi roy lo deh. Ke sampai tok pun sampai nang patlang pode dan mari tulung lang nan deha. Sekarang belum jalan lagi.